Tuhan kap kekelengan si teta ras pengkeline si simpang. Oh Tuhan ku lebuh Kam, ibas kelbung kesusahan simbages nari. Dengkehkan penderku ku, oh Tuhan, bagikan sorangku mindo penampak. Tuhan kap kekelengan si teta ras pengkeline si simpang. Adi atendu retak tak karena dosa kami, ise banci pula ibas uku mendunari. Tapi bas kamlit pengalaman dosa, gelak kami malang man bandu. Tuhan kap kekelengan si teta ras pengkeline si simpang. Ku timai penampat ibas Tuhan nari, dengan pengharapan aku man katana. Ku timai Tuhan, lebih asangkan si erjaga berengini mai matawari pulta. Tuhan kap kekelengan si teta
ras pengkaline si simpang. Harapkanlah Tuhan, o Israel, arkiteken kelengate nasi tetap, dengan kata waripe yang engkelengi, ia mekapsi negusi bangsana ibas kerina dosa nari. Tuhan kap kekelengan si tetap, ras pengkaline si simpang. Alleluia, 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 alleluia. Genduari mai talukan si penguasa ibas dunia danina Tuhan. Penca aku ipeganjangkan idoni nari, kurintak mekerina manusia rekempak aku. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan kapras kam, jana ras tendidu, ogeni bas Injil sibadia nari rikutkan Markus. Kemuliaan manbandu oh Tuhan. Kenca Yesus mulih ku rumah, binter kapulung jelma sinterem. Seh maka lane sempat Yesus ras ajar-ajar nak man. Sanga ibagi keluarga cakap maka ia lanai sehna. Maka reh ia ngaloi Yesus. Guru-guru agama sireh i Jerusalem nari ngata kenca, maka ia bahas lalit Belzebul, penghulu setan enge si mereken kuasa manbana. Maka terpelawasna setan-setan nina. Maka idul Yesus kalak ndai, jenari itu dikena piga-piga perumpamaan nina. Kuga panci setan mempelawas setan, adi ia basada negara lit perubatan ras perpecahan, tentu ladekah umur negara ndai. Bagape adi i basada jabu turah rusur perubatan, tentu landekah umur jabu Jadi adi kerajaan setan rebelah-belah, tentu lana ia rekuasa. Jana ngoseh pe kedungenna. Isepe labo ngasuk bengket kubas rumah kalak si megegeh guna ngerampasi erta-ertana. Pala iketna lebih kalak si megegeh ndai. Maka banci irampasina. Ingatlah, kerina dosa-dosa recakap si ngenghina di bata, banci ia demi di bata. Tapi kalak si ngenghina kesasiba dia asadigan pe ia la ia lemi. Sebab engkau ibahanna dosa si rasa lalap. Enda ikatakan Yesus sebab piga-piga engkau ngatakan sa, maka ia keselukan setan. Maka rehna de Yesus rasa nina-ninana. Isuruhna kalak rumah dilu Yesus, jana ia kerina nimai i darat. Ikatakan kalak sinterem si kundul is kelewat Yesus manbana nina. Ah nandedu ras seninandu i darat, kam Athena. Terjawab Yesus nina, isikin nandeku, isikin seninaku. Ipernan Yesus kerina kalak si kundul i kelewat na jenari nina. Nehenlah, enda menandeku ras seninangku. Ise sinehkan praten di bata, ia mas seninangku, turangku ras nandeku. Kata Tuhan, pujiin manbandu oh Kristus. Manusia biak kula, entah pe lahiria, lawan manusia biak pertendin, entah pe batinia.
Berita karena Yesus ras berbagai-bagai tanda sengget si terjadi arah tanah meter embar. Kujapai Yesus lawas tetap menterem kalak reh pulung isi kelewatna. Teridah maka Yesus pe labu nula kerehen kalak he. Garina ilaina arah perkataan bagai pe tanda sengget mempalem pinakit ras mempelaus simbolis. Sinuratkan berita semeriah encidahkan uga teremna kalak sira. Uga lumbarna ras kuskasna Yesus ngelai seh maka manpe lana ia sempat. Saja ngenca tujuan Yesus itu huna ngelakukan dahin pengelaan teridah maka langa ian tu si jelma sinterem. Bagai keluarga Yesus cine. Arkiteken langa ngerti entah silang langna sanksi kalak ngatakan maka Yesus lanai sehna. Sidebanna simulgap engkap hiri iwas keben tertentu arkiteken ngejap selaku timbang kayo. Piadungna mulgap mau belas-belas silahuli karena Yesus bagi si nesehkan guru-guru agama Yahudi di Yerusalem. Kalak nagih Yesus repekat ras Belzebul, penghulu simbolis, guna pelaus simbolis. Situhuna kalak labu nimbak maka Yesus ngasuh pelaus simbolis. Tapi ia langgit ngakui entah pelaseh ku pengantusan maka kuasa dibata litbas dirina. Alu make sada andingan karena kerajaan doni Yesus alu mesunah encidahkan kemutun tagi kalak Sembelis labu perang ngelawan dirina jine. Pemunggahan simbolis sini laku kena encidahkan kemudian dibata si menang nandangi simbolis. Jana simbolis labu banci nontarakan kerajaan di bata. Yesus tuh mereken perdiaten karena kerajaan di bata. Maka idahna ganjangan asa perkaden-kaden. Entah pe ganjangan asangkan kai si marga ibabu duni endak. Si ngelakukan perhatian di bata masih penting kel. Canah kalak nanti ras turang senina Yesus. Berpalaskan pemikiran. Sidas kita tersambat guna ngantusi kesalahan Adam rasawa. Kalau gela ngasuh ngantusi maka kata di bata ergan asangkan kerinana. Arkiteken si kalak tergoda ibahan pengendik-endik nipe. Cinari bengket kuas dosa. Terkeleken kalak kepeken si salah-salahan sapi iya. Arkiteken si iya yukum alu kematian ras permusuhan. Inti situhuna kalak si arkiteken emka bengket kuas persedaan kerajaan di bata. Si enggo ibaba Yesus kudoni enda. Kerajaan di bata menjadi penjemba ras penegun manbana ibas geluh si tetap wari. Kata di bata perlu mbagas diukuri. Igecapkan maka banci jadi tendang ibas geluhna. Perdina harus membawa perubahan. Bagi sini katakan Paulus. Manbana manusia biakula banci remodenna. Tapi manusia biak pertendin harus diperbarui tetap wari. Garisa kini serahan arkiteken ngalaukan ras mempelangkan kata di bata. Sada kini serahan si menahang kap ngencak. Terlebih gia harus menanami kenesaran si mbaba kemuliaan si rasa lalap si ngelebihi sinasana. Kalak si enggo ngalami jemahan Yesus lanai memperdiatekan si teridah. Tapi sila teridah kalak si enggo ngalami jamahan Yesus lanai memperdiatekan si teridah. Tapi si la teridah.
sebab manbana sitridah ema biakna kentisik, tapi sila teridah ema rasa lalap. Mari dage si usahakan rehwarina tambah-tambah na pematah kini tekenta. Alu bage kita labo ngenca arkiteken ibelaskan bage. Mari dage si usahakan rehwarina tambah-tambah na pematah kini tekenta. Alu bage kita labo ngenca arkiteken iulaskan bage. Tapi arkiteken kita sedar nandangi keren Yesus ibas geluhta. Mbera kita labo bagi kade-kade Yesus ngaku deher tapi nangsikan Yesus. Terlebih ka ulah bagi guru-guru agama Yahudi. Singgejap iendam alu berita sumeriah sinebaba Yesus. Min kita jadi singalokokan kata emaka bemket kubas bilangan selaku turang senina Yesus. Amin. Sadayoga kita kerina ibas gereja Sibadia, ibas rumbun kita sentudu, rikutkan musuh tangaku. Kristus mengikutan tak sinului lalintang, dagi olah kal kita sangsi, amin kiamu eluni, dagi olah kal kita sangsi, amin kiamu